Well, I need to take a coffee. Oh, how umikot man sa kawalan. Hi! Hi, Sister Exxon. Good morning, Cheryl. Good morning to... Good evening there. And US. Good morning, America. Good evening, America. Hi, guys. Good morning, Cheryl. How are you? I'm fine. Hi, guys. Thank you. Thank you for joining against the light. Sumasakit. Good morning, lovely. Hope you have a prosperous day. Yes, thank you for thumbs up. Yeah, wonderful today. How about you guys? How are you guys? Thank you, Lou. Thank you so much for joining. Good morning, everyone. Oh, Lunes na niyan. Pangkuha na. Baya, Lunes na. Ano? Pang nakakuha mo. Aram ko man yun. Ay, aram ko na ako niya na sa aga. Kasi aga pa, may meeting kami dito. Kasi walang mo. Ay, ang bait naman ni Kuya Gabby. Wow! Kanino ba? Saan mo peresutan? Kung magpang ka, draw mo. Towel. Ah, Dapat inuba mo na. Towel. Dapat nanawag ako ng tao. Ang mahal pa kung ka. Ang makuha mo ng shirt ko tabi. Ay. Mag-ano ka mo na? Okay, mama, may mamang bado ko na polo. Mama, dali ano, pinasago. Ba, ano yun? Oo, Magpakit ko yan. Oo. Ito. Kaya nga, paano mo yun? Paano? Baon mo na. Nag-ride ka pa. Sadat-sadat pa man yan. Uyos ka pa. Utang mo hindi di ba? Bahala ka. Sa Cheryl, ano ko how yan? much you give her? Sa luwas ko yari itapo. Give her? Mabitan ko. Sabi mga Oo. idol. Oh, Ang I mantalak give him ako. short. Not here. Oh my God. Good job, God. Sato. Ano yun? Pas! Ay! Basketball na yun. Pamira. Ay, hindi mo Kuya Gabo. Para ito.
What's happening to also? Oh my God, she's my mom. She said, Pinakalan mo ko, Chess. Chess. Ikaw, ulang-ulang ka. Ayaw mo There sa was a lady, she's my mom. Mama, di ba bakal? Chess. Pagkawabon na nga. Marami bakal. Bakalan mo ako mamaya. Bye ka. Ara mo, dili ka naka-istorya. Pwede mo man naka-istoryahan doon. Oh my God, no, I'm not here. She's talking about, she said she going to, another place. That's why she going. I said, okay. I know that. Ba naman palay ay. Dito, haluan mo palay kaya. Kaya ko kung anong daw. May puti pa ako. Okay. Ang ulo ba na? Okay. Ulo lang yan, di. Ay, ito na sando. May sando doon. Ano na pa? May bububu pa. Ano wala na naman ang sayo mo sa do? Ayun mo. Alam mo dito ako nagbawa nito. Ito ito, tatay mo. Nagkarigo talaga. Sino? Nagkarigo. Nano? Wala man. Karawag. Asa ka dere. Asa ka dere. Asa ka dere. Hi, Golden. Thank you for the thumbs up. Pagwapo mo ga. Sulay ka. Pagwapo. Pagwapo talaga. Thank you for the thumbs up. Ako maato. Thank you po.
Thank you po, Padigan. Salamat. May balong ka ba doon, no? Na biscuit? Hi, Jose. Diri, ako nang bakal ka pa biscuit. Bagaan mo lang din. Nabiscuit ka. Hello, Jose. Hi, Goldie. How are you? Kung kailangan naman namin itong, medyas, isang chess, Yes. Ano? Sa ano? Di mo man pinaalala. Omniha, Linda. alin mo ako mamaya. Wait, Morena, thank you. Thank you, sure Seth. ka? Ay, mamaya na agad-agad. Mga na lang ang regalo ko sa imo sa birthday mo. Okay. Tapos that, ayun pa dapat dua. Lego. Yeah, gusto na ligo. Sa Shopee kay gusto ko ito ng mga sarag day. May tao pa nga ni diretso. Ay, nasimbong. Binubuo. Mararaot yun. Kutsilyo pa noon mo na yan. Bala. Ano, hindi nga ba na yan? What it means, Jose. I don't understand to say. Good morning, hello. Hi, Rodrigo. Welcome back. Si Rodrigo naman. Ay, mama, nagkay-join ko din sa'yo mo si Aicardo. All good. That's good. Goodness. Mama, may good news daw ako. Tapos may bad news ako sa'yo mo sasabi yun. Ano ang good news? Siyempre sa good news muna tayo. Gusto ko bad news. Ay, sus. Ang bad news, di rin mo kayong bakal lanjel. Ang good news, I love all. Binakalan mo ako pagkain. Very good. Lanjel lang ang gamang bad news. Hindi laging good news. Ano ba yan? Hug from Marcel. Thank you. Oh, sad. I don't understand the sad. Ay, kagayo. Ano, ma-block Kagayon sa medyas. Mo, yan ang sasabi. Maporma May daw binabawal na tiktik. Kalaman mo. Parehas ito na medyas. malinig baga pag irog sa Ang dao. pangit. Oh, malinig baga. Ako black. Habo ko mang gray. Ay, habo ko man white tapos gray. Kasi magayon mo yung mga combination na kulay ng magayon mo. Kaya di mga pangit. Kagayon sa medyas ni Gabi. Gusto ng mga medyas. O, diba? Kagayon. Pangit. Kagwapo ni Gabi. Something like okay, easy. Hi, thank you, Rodrigo. If ever you're in my arms again, this time forever. I don't understand the sad. What do you mean? Oh, think twice. This is another to be paradise. Oh. Jose translate to English. It's so beautiful. The little angel Filipino singer. Ayun lang. Ano kay lalaban na mo si Sir Chef. Ay, lalabanan niyo. Pag sino magagaling mo, yung nilalaban sa ano? Mara mo ako. Maaram lang, pero iba kasi yung maaram lang sa magaling. Mama, makala ako siya. Oo, ang barag mo naman dun, no? Ang pag yun, ano nga, inubutan mo sa basurahan. Oh, basurahan niya din. Dire ba yung basurahan? Hindi ano nga daan. Hindi pa nga. Inubutan mo lang yan, Dan. Hindi. Tim, hello my friend.
Hi. Like and subscribe, friends. Thank you, Rodrigo. Ako, nararap. Thank you for the thumbs up. Paradise. Ayoko nang hindi ka banda sa susunod na lang. Ayoko nang isipin. Tumataba na. Wala nang stress. Tumataba na. Wala na masyadong stress. Wala nang toxic na ano. Salamat po. It's gone now. Iwasan natin mga toxic people sa buhay natin. Don't hesitate to go away. Thank you for the thumbs up. Pagwapo ni Gab. Tama po ba? Di mo niya di pag butangan ho? Kaya para medyo medyo, Bawal man yan. Kimagpinito niyo. pero medyo yung parang kasulod ang hangin. Ano yun? Nabilaan mo sana kamay niya. Kaman mo. Pag ah. Sisi. Okay na. Wawaraon mo naman, nakapira. Panyo mo na, bakal ko sa imo na nakapira na ako nakabaka, di mo man nawawara. Daghanan na bagay na impakal ko sa imo. Hi, Kuno, living. Hi, I'm fine. I'm good. How about you? How are you? I'm back from the last live. Yes. Thank you for joining her again. Thank you for the thumbs up. I'm going to have dinner now. You come. What's your food? Malinaw eh. What is your favorite, Vika? Rodrigo, she is on her way. Illegal po. Okay. Brazil. Tomorrow. Thank you, Connor Revy. Oh, think twice. 'Cause it's never to you. Ay, di pa ni Piti na po yung tampon. Doris niya. Paano ko What you spraying on him? Perfume. Perfume.
I will go to the it will be cold team. It will go. Gulay. May gulay ka. Matagawa na siya na iba. Gamay ng gunting kay ano ko yun na ano. Ayan. May ito dinara. Ano guys, touch tape. For we keep it warm for her. Yes, thank you. Okay, my friends, bye. Thank you, bye-bye. God bless. Very good, God bless you. Mama poultry. One shot. Mag-upon man ini. Don't forget, like my friends. Okay, please. Thank you, Rebecca. Integrity. Amo kagian lang. Amo kagian lang. Kagian. Magubaton. Ibutan mo sa magubaton. Ibutan mo ito sa ano. Bitbitayad ka. Magubaton yan mo. Bitbitam. Ako nga ni na ano ko palang pwede ganyan. What is your dinner, Rodrigo? I will be back. Thank you, Rodrigo. Ama. Maaram na ka. Maaram ka na sa dihaw. 1 meter equals 1 Para pa centimeter. man yan ay iniin. Para mo na ini. Apo, sang grade 3 po ba yun, Ara? Oh, grade 4 na ka mo. Grade 3 pa namin. Ara mo na ini. How many centimeter in 3 meters? Meter? Oh, kaya nga ni, sa 1 meter is 300. So, how many, 3, how many, oh my God. How Goodbye, many, ma'am. Goodbye, classmate. Goodbye, ma'am. daghano na yun na libro mo? Oh my God, I don't understand this. One plus oh. One plus one equals 15. Name the property shown by the following equation. Equals plus 9 plus huh? 118? Oh my God. Examples 15. Orange juice for dinner. Salad, rice, bean, meat, juice orange. Orange juice for dinner. Sana all. I like orange juice. Inside is like a tunic. For me.
example. This process is this of any number added to 0 gives the same 0 plus equals 16. 0 is called identifiers. Examples 12. The identity property tells us any number multiplied by 1 is always equal to that number. This statistics gives an same below. They same below. Zero property is this that any number of interfaces on it is equal to 0. Is always equal. Why is he doing homework now? It should have been done after school. No playing under homework. No, he's going to school now. I just read the book, his book. Oh my goodness. Aray ko. Thank you for the thumbs up. Oh my God. Oh my Okay, bye-bye guys. Thank you for joining. Take care. God bless. Ay, sa aga, may meeting. Wala kang yan hanggang sa aga na aga. Ay, ano, tao. I thought he was doing homework. No, he's done. He always he do his homework on his own. He's not no, asking me for help here. No, not okay. 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 Misunderstand. Okay. Hi, Mark. Hello, Mark. Welcome back, Mark. Good weather here. Warm weather. Sunny here. Sunny. Sunny here. Sunny. Hello, Mark. How are you? Thank you for welcome back again. Thank you for the thumbs up. If ever you're in my arms again, this time will be much better. This time will never win. If ever you're in my arms again, this time will be better. Thank you po. Haggard. Haggard over Susana.
colors of blue if ever you are in, I need to end the live now. I'm preparing going to work. Thank you for joining here. God bless. Bye bye. Thank you for joining here, guys. Love you all.